استودیو رادیو ریباز اف ام گهدار و شوپینرین می هجال هر دری دم باش نادم جمیر سیا بدما قامشلو هولری از علی عمر مازی گرک نوجنو چان جورا پیشکش بکم دست پیگه فرمو گرنترین سرنوچا سروک دسته سرکرداتیا شپیلا پیشروجا کرد لسوریه ریزان شیخ موز دبیجا پیوسته لشکر روج و گرن روجاوای کردستان داکو مافین گلی کرد مسوکر ببن لی روجاوای کردستان پیدید 48 دمجمیرین بوریده 23 گرتین داعشی زندانین خواست سر بس بردان لی قامشلو ریوبریا دبستان بیانیا تایبت 20 میلیون لیره سوری دانه ریوبریا خواستر داکور بازا خوندنه یا سر برژیم و بسر بستی بده وزیر دروی ترکیه مولود چاویش اوغلو رادگینه کدام هاتیه چکدارن یه پکیج من بجوارن درخستن و باجر جبو خلکن وین خوجهی ورا را دست کرن دم باش دوباره سلاف لیدوانه که تایبت در ریزان شیخ موس سروک دسته سرکردایتیا شپیلا پیشروج کرد لسوریه راگهاند که به هلوستا نویا امریکا الهمبر دوزا گل کرد لروجاوای کردستانی کرد ویل سر آستانا دولتی به خودان رولا که مزن و بباندور پیوسته لشکر روج و گرن روجاوای کردستانی داکو مافین گل کرد مسوکر ببن او تصريح برپرسی امریکی بو بجدار بونا کردا وکا پیکاتیک سرکی د چارا سریا سیاسی پیش روژا سوری ده گاوکا پیوستا گاوکا گرنگا و هیویا ما او گاو نبینی جبو چارچی و راگهاندنی بتنی ام دخوازن او گاو سر عرده بجی بگری و او گاو گلک گرنگا بجی کرناوی ام دزانن امریکا برولک هری گرنگ دلایزت پیش روجا سوریدا و باندورا و گرنگ جی هبید و رولیدا جبر ویجی ام دزانن ایرو یک سیا جخاکا سورید بن کنترل امریکیا ده و افجیتید پشتگیری امریکیا جی شروان پیدیرا یگو ایرو برجواندی و امریکا سر خاکا سوری د پاریزی جبر ویجی کاری براستی رولک گرنگ بلیزید پیش روجا کردی و رولا کردات پیش روجا سوری به توایده و افجیته دریا چند خالی سرکی گو ایروج امریکیاتی خواستن گو پی ضغطل پیده بکی یک جی پیش مرگی روج در باسی سوری ببین و او کاربن برولا خوی د پاراستنا کردادا و د پیش روجا سوری دا بلیزی یاد دوا چرا سری سیاسی دنا براوان پارتیا پخوب خدا وری اواکرن و اف چرا سری از بهورناکم چه بید بنوان سیاست پیده یگو بردوامت دا د ترور کرنا ملت کرد به توایی و به بوان سیاست هری زحمت دجی ملت کرد پیکتینی و ام دزانن ایرو تشتن هری گرنج پیادیتین خواستن گو گاربید رولا خود پیش روجا سوری و ناف کرده دا بلیزی یک جوان تشتی هری گرنگ اواد برینا تکلیا به پککرا برینا تکلیا به رژیم سوری و ایرانی را و خوا وکا پارتی کرد لسوری بمیزینه و دف جوان سیاسات خوی تجی ملت کرد برده او گاواد دوات خواستن کرد وکا هیزک سرکی کاربن درولا همو محافل و کنگره نابنتوی دا آماده ببه و کاربه بخورتی ویر ولا خوا بلیزه و کاربین نونرتیا کردا به توایی بکی لی از بگمانم گو پیده در جوا سیاسات خبر ده و از بگمانم جی گو پیده دیکلی خوا پاککار جی ون رژیم سوری و ایران را ببری جبر بیجی از هیویه منینن گو پیککی یان پیده کاربی لباجار قامش لوره و بریا دبستان بیان یا تایبت 20 میلیون لیره سوری دانات تا کوره بازا خوندنه یا سر برژیم و بسربستی بده جدرک تایبت جباجار قامشلو جری باز را اشکره کر کوره و بریا دبستان بیان یا تایبت لقامشلو 20 میلیون لیره سوری دانا پیده تا کوره بدوان ری بازا خوندنه یا سر برژیم و جپول یکم تا آستانا وندی آنگو بکالوریا بسربستی بده بی کوره بازا پیده روجاوای کردستان دسپینا ورداین دبستان بیان یا نافندی لنزیکی تاخاتیا کوپرانیا و تاخی جنتوا عربینا و ریوبری ویجی خضر العوید جنتوا عربیه چکدارن پیده و دریا چکدارن سوتورو و دگفو بن پیکرنان دل سر خرستیانان بردوامه
هری داویه جی مامۆستا شەربل گۆرگیس سەرپرشتê dibistana Dicleya taybet li Dêrikê Revand piştî 4 demjimêran li Kolîn û gevpêdan ew serbest berda. Li Rojavayê Kurdistanê û bi taybet devara Cizîrê çekdarên PD û milîsên Sotoro yên bi ser ve eva demeka êrişî dibistanên xristiyanan û mamosta û rêveberên wan dikin û bi zora çekan hincetên bêserûber hewl didin cardî wan dibistanan bigirin. Lê rûbirûbûna wan têkirin û cardî tên vekirin. Herî dawiyê PD û diriya çekdarên Sotoro yên Partiya Yekîtiya Seryanî ve serpiriştê dibistana Dicleya taybet li Dêrikê Revand û piştî 4 demjimêran ew serbest berda. Jêdereka taybet ji bajarê Dêrikê eşkere kir roja sêşemê piştînîro çekdarên Partiya Yekîtiya Seryanî û bi hêzên Sotoro têne naskirin mamosta Şerbil Gurgîs serpiriştê dibistana Dicleya taybet li Dêrikê bi tometa ku Gurgîs red kiriye pirtûkên dibistanê yên taybet bi rêbazên rêberiya Xweser ya ser bi PD ve li ser xwendekaran belav bike revand û piştî 4 demjimêran ew serbest berda. Li gorî hema jê derê çekdarên Sotoro girtine bi ser mala Gurgîs de piştî 4 demjimêran li Kolîn gef lê xwarin eger rêbazên rêveberiya Xweser li ser xwendekaran belav nekew li dibistanê neyên dayîn dîwî bixin zindanê de. Piştre ew dimjimêr heftê êvarî serbest berdan. Her derbarê kiryarên PD û milîsên bi ser ve di demên dawî de li bajarê Qamişlo jî çekdarên Sotoro yên bi ser Partiya Yekîtiya Seryanî ve yên bi ser PD ve çalakvan û nivîskarê dijber Slêman Yusuf di sihê mehanihan 2018 da revand. Li gorî jêdereka taybet ji bajarê Qamişlo Rojavayê Kurdistanê eşkere kirbû ku dimjimêr heştê êvarî çekdarên Sotoro êrişî mala çalakvan û nivîskarê dijber Slêman Yusuf li taxa Kurnîş kirin. Tu encamê de navbûrî revand û berevcehekî nedyar ve birine. Hema jê derê te kes kir ku çekdarên Sotoro kompûterê Yusuf û hin alavên kesayetî yên taybet jê desteser kirin. Slêman Yusuf serkirdeyekî rêxistina Asûriya Demokrat yê berê ye û bi dijatiya xwe ji siyaset û kiryarên PD re tênas kirin. Her di vê mijarê de di 22 mehanihan 2018 de hin çekdarên rûnixumandî ketme pêşiya İsa Reşîd serokê Komîteya Rêbazên Seryanî de dema ku êvarî ji mala xwe derdiket bi tundî lêdan û gef lê xwarin. Li gorî çalakvanên Rojavayê Kurdistanê ew bûyer jî bi vê zincîra kiryarên PD ve girê daye. Beriya demekê ji ber van kiryarên PD û girtina dibistanên xristiyanan xwenîşandanek dijî PD li Qamişlo derket. Lêda alên rejimê û wêneyên Beşar el Esed hatin hildan û bijatiya Esed hat kirin û bi zora xwe xwenîşandaran dibistan vekirin. Rêxistina Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya li kampa Faydeya penaberên Rojavayê Kurdistanê semînarek rêxistinî ji rêxistina jineya pedekesê re li dar xist. Semînar ji aliyê Heya Mihemed endama Komîteya Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ve hata pêşkêşkirin. Di semînarê de hejmarek ji kadir û endamên rêxistina jineya pedekesê beşdar bûn. Li ser rewşa rêxistina jinê û çawaniya pêşxistin wêzkirina rêxistinê serkirdeya pedekesê Heya Mihemed borgulî rawistiya û li gel beşdaran genge şeker. Partiya PD de serbestberdana çekdarên Daişê de berdewama herî dawiyê jî di 48 demjimêrên borî de 23 girtiyên Daişê ji zindanên xwe serbestberdan. اليوم يا رفاق نحن أفرجنا عن بعض المواقف وليس هم كانوا مواقف ایرو گلی هاوالان ما هجمارک راگرتی نخیر نراگرتی جی بون لدفمه تنی لدفمه بون تاکو ام هنکی پرنسیپین خواه جوان را برچاف بکن تفگر آمد چیه پرنسیپین ما دجیانی ده چنه پرنسیپین ما براتیا گلانه ما جوان را برچاف کرد أساس تسامح الإنسانية بوی آوای دبن دروشما نیازها باش ده سرکرده قصدی بسرچکدارین پیاده و شیار حسکی هفده گرتین رخصتنا داعش یا تروریست له حسکی ده آهنگکی ده سربست بردان. ده هفده می که به دهان گرتی و رواندین پدکسی و انکسی سال لسر رواندن و گرتنا وان را در باس بون جعالی پیاده و تانها چارنویساوان ندیاره و تو کس نزانه او گرتین کرد ده زندانان دنه یان جی روشاوان چیه. بهزا دورسن اندام پولیتبیرو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا ج 24 ماه دهان 2012 و جعالی پیاده و هاتیا رواندن و تانها چارنویساوی ندیاره. عبدالرحمن آپو ج 12 ماه هفتان 2017 و جعالی پیاده و هاتیا رواندن تاوی روشاوی تندرستی خراب
پیادê berdewame di zîndankirina wî de. Fuad İbrahim endamê Encumena Xwecihiya Dêrikê ya Encumena Niştimaniya Kurd lê Sûriyê ji 24 meha Sisyan 2017 ve hatiye ravandin ji aliyê peyadê ve ta niha carenivîsa wî nediyar e. Ahmed Sîdû endamê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ev 5 sal ji aliyê peyadê ve hatiye ravandin û carenivîsa wî nediyar e. Parêzer İdris Elo ji Efrînê endamê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ji 8 meha Yazdan 2013 ve ji aliyê peyadê ve hatiye ravandin û ta niha carenivîsa wî nediyar e. İdris Şeyh Ahmed Alîgirê Pedekesê li Efrînê ji 2012 ve piştî ku ji zîndanên peyadê derket careke dî hata ravandin û ta niha carenivîsa wî nediyar e. Wezîrê Berevaniyê Amerîka James Mattis ragihand ku artêşa Amerîka bi niyaza hêzna xwecehiyên Sûrî rahînan bike. Mattis serbar kir ku Amerîka ji bo vêyekê hejmara rawêjkarên xwe li Sûriyê hevdemî nîzîkbûna ji navbirina Daişê zêdetir bike. Mattis berdewam kir û got ku piştî qûnaxa bidawîkirina Daişê pêwîst e rewşeka ewlehî da ku rê li ber dubarevegera Daişê bo Sûriya were girtin. Pêwîst e bê dabînkirin serbarî ku divê hêzna leşkeriyên xwecehî werin avakirin û Amerîka dê li ser destê rawêjkar û pisporên xwe rahînanan bi dêwan. Wezîrê Berevaniyê Amerîka James Mattis amaje bi wêyekê kir ku Amerîka hewl dide encûmenên xwecehî ji xelkên her devereke rizgarkirî ava bike bi wê awayî dê berevanî di ber sivîlan de were kirin. Wezîrê Derveyê Tirkiyê Mewlûd Çavîşoğlu ragihand ku dem hatiya çekdarên YPG yên bi ser pêdê ve ji min bi cê werin derxistin û bajêr ji bo xelkên wê yên xwecehî were radestkirin. Wezîrê Derveyê Tirkiyê Mewlûd Çavîşoğlu ragihand ku dem hatiye çekdarên YPG yên ser bi peyê ve ji min bi cê werin derxistin û bajêr ji bo xelkên wê yên xwecehî were radestkirin. Mewlûd Çavîşoğlu Wezîrê Derveyê Tirkiye di lêdwanekî de ji bo rojnamavanan di çarçoveya bejdariya xwe di civîneke serkirdeyên danûstandina stratîjiya welatiyên Rojavayî Belqanê ku ji aliyê dîdargeha cîhanî ya aborî li Swêsra hatiye lidarxistin, doh amaje bûyekê kir ku hin derengî di xişteya demeya dewriyên hevbeş ku biryara navbera Tirkiye û Amerîkayê li min bicê werin lidarxistin heye. Oğlu serbar kir ku derengî ji aliyê Amerîkayê veya. Lê nayê wateya ku rêkeftin bi asteka nebaş birêve diçe yan jî qet birêve naçe û niha dem hatiye ku çekdarên YPG yên ser bi peyê ve ji min bi cê werin derxistin û ew bajar ji bo xelkên wê yên xwecehî were radestkirin ji aliyê rêveberî û yekîniyên ewlekarî ve û got gerek ew e rêkeftin bi Amerîkayê re bi pêşiyê were bicî kirin. Roja duşema borî Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan jî gotibû ku armanca welatê wî ya bêpaqişkirina Rojhilatê Çemê Firatê ji çekdarên YPG ye. Tenha li nêzîkî min bicê Tirkiye 53 dewriyên xwe di çarçoveya rêkeftina xwe bi Amerîkayê re birêve birine. û li gorî ragihandina Tirkiye ku niha amadekarî ji bo rahênanên hevbeş bi Amerîkayê re ji bo pêkanîna dewriyên hevbeş li min bicê di qûnaxa xwe ya dawî de ye. Şopînerên rêbaz berî ku em bultena xwe bi dawî bînin dubare sernoça. Serokê desteya serkirdeyetiya şapêla pêşeroja Kurd li Sûriyê Rêzan Şixmûz dibêje pêwîst e leşkerên rojvegerin Rojavayê Kurdistanê da ku mafên gelê Kurd misokar bibin. Li Rojavayê Kurdistanê pêdê di 48 demjimêrên borî de 23 girtiyên Daişê ji zindanên xwe serbest berdan. Li Qamişlorê beriya dibistana Beyaniya Taybet 20 milyon lêreyên Sûrî dana rêveberiya xweser ta ku rêbaza xwendinê ya serbilêjê ve bi serbestî bide. Wezîrê Derveyê Tirkiye Mewlûd Çavîşoğlu radgîne ku dem hatiya çekdarên YPG ji min bi cê werin derxistin bajêr ji bo xelkên wê yên xwecehî were radestkirin. Wezîrê Berevaniyê Amerîka James Mattis jî radgîne ku artêşa Amerîka bi niyaza hêzna xwecehiyên Sûrî rahînan bike. Bultena me bi dawî hat her şad û bextewar bin.